Kei mua ngā karangatanga hapu o te iwi o Ngāti Raukawa i te aroaro o te ropu whakamana i te tiriti o Waitangi i tēnei wā. E tū ana tēnei hui ki Manawatū, hei tā te māngai mō ngā hapu o te riuriu, Paruhe Smith. E rua ngā huia kore hāhā kua kawea e rātou ki mui te ropu whakamana, hei tohu i te ngarotanga o rātou whenua, tō rātou reo, me tō rātou ahurea i raro i ngā tāmitanga a te ao Pākehā. Nei rā a Kāli, he mopo. Huia e huia tangata kōtai e. He tohu rangatira e tohu e rāranga nei i ngā hapu o te riuriu. Te riuriu he tohu aitua, he tohu o mate. Nā tērā te tehi tohu, i ngā tohu o ngā wā o mua, ngā mātua tūpuna, ngā kuia, he ka haia tō rātou kiri, he tohu aitua tērā, he tohu tangi ki o rātou mate, ko te reureu, ka tapahia o makawe, ka waiho tia mai, ko te tehi raka anake, e koe te reureu, e koe ni tēnei whenua, ko te reureu. I te wā i tā moko ai te tiriti o Waitangi, tata ki te 800 mano eka i a Ngāti Raukawa. He o tiko rangiti kei Manawatū te wā i wenua i hokona i te karauna kei te taupatu hia. Tōna tikanga i wakaritea te rua ngā uru mano eka ei wenua rā ue mō ngā apu o te reureu. E rangi i riro ke te nuinga ki te tangata wai. Ina e nei tōna wā mano eka noe o kei ngā apu. Ko ngā koro a tēnā hapu o te reureu, o tira ko Ngāti Matakore, ko Ngāti Rangatahi, ko Ngāti Pikiahu, ko Ngāti Wāwai. A ko māte katoa enei, ko whakawhaiti mai ki raro i te tuanui tō mātou whare, e tika ana ki a whakaputaina wenei kōrero, whakamāra mātou ki ngā tiati ki te traipuna o Waitangi, mō ngā hea te kāwanatanga, i roto i ngā tai. Po o kereru wana te wānau e waiwa i ana rātou ki te wakatakoto i a rātou kōrero. Even now I feel like crying, because this is a whole part of the Wairua, I suppose. People that were very much a part of this process and now they've gone. So there's been a lot of tears in all of the whānau back here on the seats listening. Kua tū te ui mō ngā kreme a ngā apu o te reureu. E o tika aere tonu ngā kreme a ngā apu o Ngāti Raukawa ki te tonga a te tau e tū mai nei ki te awahou i oro wenua. Kāli Himopo, Te Karere.